Anyumre ya mo adwo mo akwaba de abadum TV so bra so say the big agenda dwuma de ebra we free sabre kopem se no nsia bebo awan hu nkomo na ye de ye ka say yekọ achem odam potam agya dam den hwan ene be ye aban krache pani incumbent ne be maintain no ana se ho asem te say maburu bi asore e kire se wono mohunu se asena na do peso so abo maame ni din na na bo ne ho mpem ye nsamfom so ne de ne papa ma ono mu kire mu a dwane afefesem ame no so awabon adwuma no hunu so kyese nsem no bebre yebedo mo asu kwahwe se no kre no mo ka efi keke no mo gu maame ne ho anampo wan ne ka kire wo mo se maame no o mampani isa bebo mo de binu mo anya se be microscope bi azie di bo yura mampani adwene mo hunu de opeso wo ka ene de opeso wo ya na bidi enna na say ampofoje loving life Chinese clinic o madam ma ne de dwuma de we ebro ye twe omra ba ye de nkomo de aka bia ebeto aso Yamo akwa ba bia mari aba bega jana dwumadi so braso se edi nkomo na ye kwa chemodan eho ena mabunu bia wo ho no masore den won masem ene se eye won mo aban insia na mu ana se krache pani a wo empotem ho no wo mpani biem na wate so mampani peso sa body din na no ho ntesu kokko no wate e bo ntrene e mo mampani warning onsenso so minim de ompeso ntre the power any the authority to appoint e wo memu ha no Ghana mampani nsem na hye a chese from ministers to the lowest person you can think of ewa ban adwuma mu no mampani na say to me no ehye ne nsem na empodru be apone bi abde ama agencies won employ nkrofo mo nya kwanya aye adwuma ewo aban mu ana sempo no aban enwuma mu nti se obi ebeka se ohun so mampani pese obo obi din fine various districts party faithfuls then youth ne eja obi a ote mantam ba bia na stakeholder ewo empuntu mu de ne nso ekodru ba bia na afei entrene ne de keka ho no na sa no ya ye de mami ya listen yama bako be semiensa bi de di kan om say incompetence and lack of vision let's wabon no so a on sheda hunu so okoni benkuma na so okoni nifa de si na ni support no mo hunu de toso mienu family affairs and abuse of COVID-19 relief package na no chese mami no COVID-19 zika wanye no basa denka na nubuo eye vice president edema Achimodan Youth Association omo enene wote ntesuko no Zanka minim so di no eno ana mabo anase foforo kan ho no if I'm Zanka na nubo all right enti my yenti ase mo ha pa ne say yo nana me da se sa wa frame yumri big agenda so de me da mase ne mo biggest platform e Ghana na dia ema ye sa no ye ni ye concern youth association e wo dan ha na eniema bebre nkoyie ye ka se nkoyie kra na the main problem I want to say youth na nkasa na ye wodan ha no ye ni yenya politics sabi yenya hensem yenya sem ne say CPP ba ye bold yiwanim ye beta wachi MPP ba ye bold ye beta wachi obi bi obebe bia no mra ye beta na ti na any first no na eyewura na ya asafo manfo na oye the face of Achimodan na ele say papa wa be bi sisi anyame adom so no municipal no so yatim ne honum ye wo Brim South and Brim Central as me ne o ka say Achimodan Brim Central okay no Brim South which is Ewisa na ya hwe niema bebre na niema nkoyie ye di kan obeye sports minister obeye education minister obeye finance minister na me ne wo kasa no 1994 na abra mensa of blessed memory AC dressing room lipe nana opa masongo obi kan na omra mehwe omo mehwe odan sports stadium sani atete apansan ye wo dressing room ye nupe efri ko ye kese eniema bebre nkoye papa no emoaye wa ha nti ye concern citizens na ye wa ha no eye kotoku ne se papa wa be ye bebre na ya na most of the time so the favorite neighbor na ono so kire se even if the president speaks kra ono obedane no nana meba last 4 years meba o se yero safomafo ono ni favorite nipa openo and odne ba mo district ho oya risani
yempene wa have you. Okay. Say omo ho no o se odon no akwa kodi Brim South na mo Brim North. Yeah, what Brim Central. Central. We are capable of managing our own affairs. And na fa na papa no dey asem no twudwa wo betimi a kire ba bi kro kan asem no say nana bo meba tobo because asem na o allegation aye nti o say ye ti ase yi Allegation. fa na o kan asem say nana bo obi din kura ono be dane say din no obo be ye eyi ewo omo ye your friend is saying oda eyi so pae wa ha ena me de me kan say alert say ye nyina ye tin mfamam sabi ono be kan no mampani. Okay. Yen fa na sa. All right. Enti na ye kasa fie nyina ne say nana ye pe obebu ewo ha sisi ano da no retirees nkoa na ye de omo ba ha Ada de o say no o ye retiree me pa so say aban kra chepeni no o say no wa abrewa papa nana dia omo de ne ba ye nana wini yo ba ye no ye friend ono abo kwadna bempon ono onya 2 years ono so ye retiree onya 2 years pe e na sabio okofie yare de ne kofie oba ye nso a nia ono no so de ne ba ye no so no oye pensioner formally no presby boys ana oye headmistress ho ono ni Victoria du no pepe na meba say oye retiree na otimi ye adwuma na otimi ya re ma mebu wa ha na ma me ne wo kasa na say wanyini e na wasa abon nana ya o me se dia ya kra ne se wo free akwan unya free akwantu mu ba atem dan ha ese se wo pe ayi wo chop money no uchiche mienu e wo omo be gina no pa awia anwure adwuma bi ani ha aha na so me ne wa ha pa me ne wo kasa kra 1D1F ye nya bi wa ha me ne wo kasa che se bola pa esumu dan ha me ne wo kasa me se ayi ya kan say Oda government hospital ye wo a whole Oda government hospital ye wo wheelchair ba ko pe nana me ne wo kasa no ne MC Emma me ne wo kasa omo frame and pressing me say they will gun me down sisi a me ne wo kasa ansa na ofre me na no me ba no ba posi for amane sisi a no ofre here I'm yet to report it. All right eti janka sisi e mo emabunu na mo ani abre mo churches why na mo person ke de ne ye abankra chepani no ye ye pe ye nya politics ye pe obi a ofri kromu ha o te se kwadwo opon kroma ye pe obi a oye babu a obetimi akọ lobby ni edi adwuma aba odan kromu ha ye pe obi a oba o ma mechichem ye pe obi a penio akwala o obetimi anante akọ nani makase pape adwuma ben na ode ba ne ya ye bie na meba o mote ne he se omampani pese o sa abo mama di a nkoko apai mote ne he akomintremu eno na me ka kire wo se papa no se ne ye alleged the said you no ne pe no omampani be ye no na mo manye ne omampani pe eno no be ye ne de eno sunti na ye so ye gina so de ye sa unse mu nyina so ne betimi aye nyina so hunu de o entimi ye nyina so hunu entimi nya sa because meba o de enti a me bisa sa ne say sisi omampani ento nanu tuo even deputy meba deputy ministers kra enra nko a ena omo list no eba out nti meba tobo ansa je ka tobo akwasi akwa ekoye onabu akwasi akwa presidential ye lucy woda parliamentarian akwasi na fae na me ne wo kasa akwasi ntimi anya deputy ba akokra okro imu akwasi akwa ntimi ye ntimi amano deputy minister for bibi na odanfo ye nso de ahoahoa ye ho aha ye ni CEO ebi mada aha ye ni Amazadoria ebi mada aha ye ni fi all right eti meba ni mo je ni ape yi so iti mo ma ne deputy bi ma ye ahoahoa ye ho mame ne eye constituency secretary ni nkomo na ye mbisa se bia said ebinom pride say we have the men bia na oda muni men nsa enti mame try say me ne secretary ebedi enkomo Benjamin Kuku Baden Ben what me kan yeah bro me to nka pa Benjamin de nka me name pa o na boko de nyam ya dom bibia boko all right enti eba na say na wo say me hwe wo phone ni ade babu no pa
na aya na moatena ho ne akofa mpanimfo asabe omu ni ahode omu so omu ntimi nya adwuma no ne de na be yire mo so na mote ho na party no na mo bo no fom aban no na mo bo no fom Ghana fo a ewo achimodan na mudi omuhwamo yi yo minya midincha kese pa de kan be ma achimodan constituency program na makase de kan sa youth group your more kase in fact in the first time I met say your group because I watch achimodan and that coming there talks to be a bad appointment of MMDC is here. Nipa ba kope and the constitution, manage that mandate. So what who can so beji obia or say effort. And that is the President of the Republic, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Nipa pina na omowope omode omonkata ebedan odan constituency office. CM Fanko. Yeah, the Kankata Nako. Migidi is a president. Ontna abankesi mu. Obetu anamo aba odan peswa so aba behwe omo se na omo fata. Na den ko na chese sendi panenyi o sendi pani so. Ejuma ne yede ma no obetina. Migidi se de waye bi pen. Ena ye to ane so. Eni anu omudi mbe nya no mu nya se fata. Me wanwa. And I sorry, I be sorry. The President of the Republic. Yes, oh yeah. Okay, eti Secretary Adama sabe any common be titia, but bibia ebetimi apie mu no. So far, why no mudin beto omopono so. Na why no masho list. Enya no man nine no mudin ebaye. Masho list omu nyina. Omo mo so ne so no, omo e kai amodi akoma president. Why no. Me pa so, ye tell say enya no and nine. Ena omude omukata abedan yese omunya MC bibia na omu ebepe ye de hunkata sema correction de kan the acting municipal chief executive Honorable Victoria Edu yem papa penyi Alexander Amponsa adodo na afre ne kakabo yenia baako Kwame Bamensa ena yenia baako no so ye friend Ken yebua cha nine and omode omunkata ediaba let's say mami yes ye chinchim aban ensa in other words so we share omu statement na a statement which made in papa mu pie ediaba oda constituency achem oda ye dia hofo na chichi kru so ye hofo so ye memuni ye ira no say our president ehwe na se ye fata obeyi jote Lord Yama or down constraint. Mammy and Koyobi dear dem patremu ebeba na asuja a word down constituency no. Yemian Mudi I said down could create to be said I asumje any other. Mammy Miss Away, Honorable Yao South Mafu. More a bank cratch penny in Potamo on Salomon. That be need to make us Honorable Yao South Mafu name. Pedia, you can answer you're not a penny an elder of the party. Or the former MP of Achem Odan constituency. Okay. Enti only yena yujumedi aye de woma oba ebe boaye. Enti se bi obi the brebi na ono akwa ya banpenyi na fe ode so ne so ami gidi se nipa no onye bone. Na me nya sure se papa no ebe interfere se ono chenchira cha ono pesi yi nipa ati mechi ana so obenten. Let's say mumi enjai constitutional rights and Emma, His Excellency the President of the nim so tie me introduction kra me kan say sa right ne de omampani kwan na ye reserved edema no but me nim say mo no so as stakeholders no mo so kwan bi as more choices enkonko ba say okwakoye constituency secretary ye kwakoyi obi asabi ni trewuo na wa betra mo so sa ban kra chepani a so omampani wo ho kwan nti no mo betra ho din abra mo ntrotro ho kra ta akra nchirichirim ana me boa. Oh, I know the say I can say, I'm more with your Munkata Avena. Mammy, out to say I can't want him to say any animal be outside. Why, yes, head teacher. Oh, about there 3 schools. The school called a conkai. Why, yeah, as a constituency woman organizer for 4 consecutive years. Young animal marker, almost some party, no. Young Aqua Mesa, why, as a constituency secretary. Yeah, Papa Kakabo. Was some party no kwan na also intenya se obi ehun na disia enkonkanya
ye di djuma no e hye ne nsa ontumi ye Mami omo kana say me obetna so we be in field or just 1 year 2 months. Secretary Benjamin President Crow will be obeboni. The man Uncle Bass says and same way Kuku Bedin. Say Uncle Bampo say I'm friend and now Kwakoye say Enunti. Kuku Bedin. You GDA president. Kuku. Ensem bia no mo kan won nsem ya okan ya say abreya ye no kre say water incumbent nachi maame no no kre wo ho me your constituency secretary da bi water nachi aka no kre water nachi obi bia ye de ne bebe bia no ye ya kra do say ye ne maame we di oba wani beje aboa ama oman Ghana ne odna constituency afa ne ntuma Kuku but maame na ba wani beje meboa okay maame ne ba wani beje omo nya ni a party former pa and I'm sure Jumedia, my men are born any day, and I'm about to be and I ever born in India. And then they ever try the panel near Boa Ama Achimoda, Afan to my press. And a press conference, of course, you see the Pebi Estor Meho, Unim Hubi. The Pacho, Miangasano, baby, I know what the Tuesday visa cost to look at everyone. It will still be Ukraine, I'm a more send a copy of the press conference, the press release, Amamia, Mashe, Emu. And na make am want them say me ya say same ni bi o mo kan ye na ye nsem a eni kwan se ka ho asem kra wa bonte because a bit made in party mu aba. In other words, also that constituency executives from the chairman is a Muslim by birth, Alhaji Awudi Isaka, first vice. Omunya no sha ye nyina no ye ka ye true indigent, but by virtue say your wo ye e wo odan ha say no. By birth we have the right to claim Achimo down for. All right. And to constituency executives are some party all these years. Now say abai president boy you must be there. Now you have because some party need to know who say friends indigent. More fast and papa mono. Gina suma me ansa. Kuku. No one can tell you. Kuku gina suma me na me san ko Zenka ho. Zenka. Uti seke Benjamin na okasa no Victoria Dukunu sisi ano ono ene maame no personal assistant ono eno supply spare parts ewo Odan council Audu Isaka no obo ni din no oni party MPP party chairman ewo Odan maame no abona sumpen ewo meeting ase asema me kan wan wai kro na ni ame so me bebre ani maame be na abo hwan asun Victoria, Madam Victoria do and say mami Dabi me baje nkatobo o se mami wanyi a wa yemre mponti abrewa na boss trouser obo party chairman so tro e wo atim dan da ben nana Mr. Fred Oda MP David Tete utumra no akiresi me re denka yenye nkwada wa ha so wo ka asem a no wa kan si so se enra ene interview no ne Victoria Dukunu Nikunu no sir o meka bibi boni bi antia na ire Dabi tobo o yasa o confuse yen tobo asena e kan nsem no baako me say meba nyantobo ase me na me frɛ o nyantobo ase me say de di kan o se wabɔ party chairman asum da ben enter kra enye news kra wo da Dabi ansa na yeto aba na nana ansa yeto aba no all right and a two o se kuku ene ne kasa yi o friend na wo bisa na sem no o se ono so ya maami ni kunu ono no supply spare parts ni kunu as in husband and I'm intini ye ewo administrator ono no na memu denka oto oboa ebeboa me ni kunu as in husband and I'm intini ye ana husband na me ti ododo o se ni kunu ne husband no ene papa ya ne kasa yi asa pepe nana secretary David me ba constituency secretary na me bisa na semi Openi Kuku yes bro oyire ne MC no no kre obi obeti ni awo me ba oni emfa ho te ndi emfa ho eno de emfa ho Kuku empani a ware nkwala de ene emfa ho we patrol me Achimoda constituency secretary okay Benjamin Kuku Beide okay eye oyire na ye ne personal assistant and say no oka Gabi my confused your kind of meaning your personal check
because my no any assistant, special assistant. Mani church mu ye. Ma janka church mu ye mam. Janka die pot na na wo kan. After na wa boni di ni na me pa cho. Honorable Victoria Du. Sorry, some cancer. Ni kun so the Benjamin. Ono no eye ne personal assistant. Okay. First you mama. Na yes enye kuku eni di nkomo na nke be me won apa. Kuku, sorry for that one. Why? And say wanye clear. But the SCA kwa be na mo fa so a mo solve because it's like nipa no dodo na no ewo menasepo ewo niam mo ye ho. The American can say your time ni 20 try to tell mama. Me trying to. I think it's a press release, you know. Your name constituency chairman more about Tenassi. Yanum and I know me your party for nearly all my Tenassi said a be uncle Coba. Now, President of Bonnie India, Medasi, but I'm party chairman, Mamina Bonasum. The dear saying that. Make me the chairman. So Troy and Fanti, Medasi P, Loving Life Chinese Clinic. Or Madame and Edith Media, bro. Me didn't say ample for Jane.